Kublai sibun Pakistan bar India. Yapi boro artli giri ki pun kam kajing start bakrau. Bat ngas ngau komen mat pun bena bak India bak Pakistan kila menjor ban sangai tama. Lane ban sangai esiat no. Kendit kensan mentajan mien. Hakapor san siting. Pun bena kensan Donald Trump presiden jong Amerika. Ya kajing sangai tama hapdeng kari India bat kari Pakistan. Kabapura bat mardor. Utram mulong bagi US kalau penyesuk ia kajing keren kaba simit apa deng artili giri kibaron gitar nuklear kata kari Pakistan bagari India. Presiden Trump ulah pun benar mentagasngi baka Pakistan bag India kila menjur bansangai esat pura bat mardor hadin kajing keren kabala penyesuk dari Amerika. Kendiat halor kubor mendam step hakabaka Pakistan glasiat namding jaka jong sipai jong India hakapor mestem hadin katokan ni kenta bakal kenok baka India kelahir temai kita melingsun lane ki airbase jongka hapok Pakistan. Halor kanai kubor ceasefire lane kajing sing ASEAN apa deng dari Pakistan bagar India. Nagaleng u kapten jong Indian Navy kata Raviner ulong barlo betha sipai duriau sipai sun bak sipai jong India bakin bur renti kajing sing ASEAN bat ke Pakistan. Ulah benrap ru bak India kadang terekam pura bat kalong ngabala penkrek ban sedang ginunu gijing terekam kibala bandan kam banyada ya keri. Kajing sangai esiat apa deng India bak Pakistan kelas sedang nur kupor san baje mentasngi kat kum kupor jungkari mentag dei news teng. Menteri kambari ke India Vikram Misri ulong ba ka kerwo adin utram ulapun bena ya kajing sangai tama. Setelah menjur baboro arliang kin sangai no ya borok kajing esian bar kam sipai hakendeu bar asun bar duriau kapas dang nudu kupor nyau baje mentak sengi laong susu Misri. Secretary of State jong US kata Marco Rubio ulong baka India bak Pakistan kila menjur bersangai tema mardor bar sedang izinnya keren halor kimat kebajeliu haka jaga kabalong pedeng. Ulai kublai ru ya bro arngut ke menteri jong geri Pakistan bar ke India. Halor kajing start banlong nong sensar jong ki haka bajit ya kelenti jong kajing sung. Deputy Prime Minister buat Foreign Minister jong Pakistan kata Ishaq Dar ulong kila menjur bersang eno dak batrekam no mardor. Nagaleng Donald Trump pan ulong ngas ngau komen menpena bak India bak Pakistan kila menjur bersang etma kabapura bat kau mardor. Kublai bro artili giri ki penon kam kajing stan bakrau. Utram ulai itu isu alor kila insan sosial media bak India bak Pakistan kila menjur basangai ASEAN hadin kajing keren ke bajrong pa kabala penyesuk dari Amerika. Ngening ap isu iwi pet kubor kiman mi na kane kajing yesuk bat kajing kenan apa deng dari India bak dari Pakistan halor kane kajing menjur bala penyesuk dari Amerika kata Donald Trump. Kublai sibun.